Uskoro ćemo ući na stadion Partizana u Beogradu, na kojem domaći dočekuju nemački Keln u četvrtom kolu Lige konferencija. Pogledajte trenutnu atmosferu nekoliko minuta pred početak meča. Navijači oba tima očekuju pobjedu i 3 boda za sigurno prvo mjesto u grupi. Vidjet ćemo da li će veliki ulog i timovi u najjačim sastavima biti dovoljan razlog za utakmicu sa puno golova. Kamere naših Fudbal 1, 2 i 3 YouTube kanala objavit će snimke najinteresantnijih detalja sa utakmice. Podržite naš rad i pogledajte snimke. Sportski pozdrav! Time.